لأنقرة پایتخت ترکیه جالی ناوند لیکولنیان روجلات ناوین اورسامیم کوسازی که نزدیک حکومتیم لسر رفش سیاسی عراق و کردستانیم و رفش پیکاتین لکردستانیم کم خباته که کج چپمنی را گرتیهات آماده کرن. ج کردستان وزیر حریم آیدن معروف میری ایزدیان میر هازنبک و پارلمانتری خرستیان و دهمان دمید اندام پولیت بریه کنگره دموکراتیکا آسوریان فرید یعقوب علیا بشتری کم خباته بود. برپرسی وزارت کارین در و وزارت پروردهی و بروانی ترکیه جی دکم خباتی ده آماده بون. درباره سردان خویا بود ترکیه ده میر حازم بگراگهاند کو ده چارچوه برنامه که سی روزی دم او حاطنه ترکیه و اوی لگل رایدارین وزارت کارین در و ترکیه جی بجوین. برنامج ما منظمات دیتینا ما مؤسسات ديتينا أمدي وزير خارجية بيني وأبا شرق الأوسط شك بحوثية شرق الأوسط شك أمدي بينين وما برنامج ما دوه وإيرو وصبع شاي هفتي شهر فرمان هاد نسر إزديا فرمانة تالية صار 2014 أم تخازين جارك دي فرمان شيء نبت سر إزديا و سر وضع كردستان مجتمعي دولي ضغطك الحكومة العراقي بكد بوما شنقاري بتبريت رایدارین اورسامیج آماجه پیکرین کو ترکیه گرینگی دده دو مجاران و او کم خبرci لسروان مجاران hatiye amade kirin. Türkiye, Erbil ve Bağdat arasındaki Türkiye piştevaniya başbûna pêwendiyên di navbera Hewlêr û Bexdayê dike û dixwaze kêşeyên hey bêne çareserkirin. Ji ber ku Tirkiye giringiyê dide pêwendiyên li gel Herêma Kurdistanê. Ji ber vê çendê me şandeyeke ji Herêma Kurdistanê pêşwazî kir. Em ê di komxebatê de rewşa siyasî ya li Iraqê, giringiya Herêma Kurdistanê di nava siyaseta Iraqê de û rewşa pêkhateyan li Iraq û Herêma Kurdistanê bi berfirahî binirxînin. Her vaha di navbera Tirkiye û Kurdistanê de di sala 2022 de li bajarê Mêrsîn û Kastamoniyê di korbendên mezin ên bazirganî, aborî û enerjî hatibûn lidarxistin. û di wan korbendan da bi dehan rêkeftin hatibûn îmzakirin ku hecma bazirganiya navbera Tirkiye û Kurdistanê de ji ser 20 milyar dolarî bê zêde kirin û diwarê enerjiyê de ji hevkarî bê xurt bikirin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.